अचौबने हम चाउखरे पिकपना पिखरे मणिपुर सोइन मगे क्लास कन्फ्लिक्ट लाकनी अदुगा अदुगी हाईवे दु खर लेगदी फ्लाईओवर सादरी चटपे यारलोय जज अमा लाकदा सोरोक थिंगी जज अहुमनी सोरोक अहुमलक थिंगनी अदगी चीफ सेक्रेटरी लाकदा मुंग थिंगनी अदगी मिनिस्टर अमम लाकदा थिंगनी अदुदी ultimately we would require a flyover in that place where the secretariat is there aduga policeman nakanda yengbiu 69 battalion CRPF ki lady adu issue adumaksu anytime requisition tawda lakadobani aduga mamangna leiba population di mixture of Hindi speaking Biharis aduga Manipuri Muslim kharju lei adu population yam de ba they just hand to mouth hang the living neighbor they do not create any law and order problem aduga Mantri Puki Masagi Malak Maktada Pukri ma Malak the police station lay hangang su ultimately well looked after neighbor asidi overreaction hai gadra recruitment of you akoi yam harau je mi thabak khara phangane na maram di thabak phangde ka chahi kunthra ma thoi jo mi yum muding jobless lay re aduna handak kisi governor sahab na hasty decision lobra natraga popularity pambra ai thabak tawri hai na sida bureaucrat mayam sahab su secretary sahab aage ek secretary sahab khangbiramgani not block ta chapiyo home ministry ka finance ministry lai south block ta ministry of defense ka external affairs lai maduri lai security simple defense service staff in nongmai ba bam ngakni guard importantly changma mi du check tawba changi mi du thokrabra manung dagi secrecy logdabra madu check tawdi important ne mapan se police station tara thambana kana de thambiyu police station praja gi seba gi thambiyu aduga police station du da kari kari duty tawgadaw no adu haibiyu adu most important praja ju khangbiyu akoi ji union territory oramadagi state orabani state di law and order ji akoi gi elected representative ki makha da leibani center ki makha da nate aduga land ju akoi gi state subject ni adu law and order ji execute tawda radi we require the help of a minimum SDO or a DC to give the section 144 power bibadu execute tawbi matangda aduga police ki manpower to train tawba aduga we should be equipped kare any patrolling gari athabi asidi home ministry na state khuding the pieba as a grant oina akoi manipur gari am kakte ui governor ki mayu mamangda mure aduga ima ke then na tam ani de hin ude gari me am kai gari ke du laktri no demand to biu nambol lagi na imphal bhawa police patrolling 24 hours chalan biu nambol moirang le imphal chalan biu degi tenu pal le ni siwa chalan biu similarly sekmai di sa chalan biu adu chatte akoi gidi adu police patrolling to police tu na pha badu nearest police station na pira loe adu me am du khangan biu adu second point amasu haijaki ge ai police ki da khitang aina nuai tabam lai police housing aina mama tare police housing manipuri contract ai loi logre aduri pradhan jokang kari manam logi bnoy da but police housing the police constable am gi mayum sara pira ba ngasi phauba akoi army housing ni jawan gi yum sai officer gi yum sai adu installment da pira ga loi ai sa mak chu noida da army housing di yum lobne similar se asiguma facility police housing the PB bra pide police housing contract lo lei achau chobo contract lo we adi VIP amana patronage p police officer amna kai gino chairman oi jibo police housing ge asi me am si ai gi individual society ki grievance ni aduga plus awareness police ki officer me am so awareness pujaning amani police inspector ju noi gi right ni noi the revolt to happen te noi right to demand of you right comes when you say I want my right I have the right lakani osi ama chahi ani amu posting to hrabada chahi ani laini unless disciplinary problem lagtradi similarly constable hai gadra magida police station da legeda wa staff sing du moi gisu
chahi asuk leini chahi ani baude hongoi aduga report based tawni posting the interface to bidaba clear cut posting policy to be implemented correctly koi no kare favoritism ai tare ko adu arabadi police si fajana magi thabakta pride launi harauni adige chau kare hani haraudna public dai fajana seba tawji ga harakani adige second point amana chain of command dig amana sp the order piba sp amana inspector piba inspector sub chain of command si maintain to biu chain of command he kai gradi direct or dig में direct oc दा p ba da sp ni ki through the p ke da ba oc sing si sp ki makha ni ma sp district to gi and direct order p bi da ba madu police to violate yam da we indian army da su 62 da violate or me adubu 62 the lesson learned to give the indian army survived to ko similarly manipur police da su violate to biganu chain of command do maintain to view DG police na next additional DG to piba additional DG na IG to piba IG na DIG to piba adu ke commando maintain to view aduga at the lower rank OC is a junior most in the chain of command aduga thabak di OC ne to godoi ni na OC ki posting stable ohen view OC ki discipline stable ohen view aduga training of the OC and his staff regularly once in every 6 months kumba once in every 8 months circulate toraga training to view adu police ki morale high hoeraga they will keep the law and order in place aduga simisu ka obigano akoi manipur da sidagi moirang thobiu sidi mapjum khudi magde motorcycle na taraga scooter na taraga car am leire public si train mobile haigadra transport to wadre and police to equally equip biro police station sing si kanini patrolling vehicle thambiro patrolling vehicle police station kudim ga lege dawni police station do na magi staff to patrol to bathaga gi duty magi area of jurisdiction da adu orabadi law and order fajan maintain do mafam kudim ta leite gari sai ahama da haije kibdo adwaina police vehicle pbu maintain to view discipline ado police station and OC is the most important in the structure aduga other armed battalion leiba sing du su moi gi training moi discipline aduga makoi bu misuse to bigano armed battalion se adu when police ki morale high horakani they will be able to live up to the expectation of the Manipur public ko asine aine khumjariba nei ojangam badalak chege ojangam ba khoi pabungnaba kishorna hojik thambigi bo wafamda khoigi matam thainagi matamda khoigi chai ama paiba khoigi police amada bo min respect tawba hen ba si matang je khoi hojik su du makui habadi lairiba khoigi manipur police adagi MR IRP laiba sing sida kaini adumak hani moral polishing amadi tolerance level si khara khajik tang handabagi mami se khoi udaba nate ui even makoi ji training loraba matungda makoi gi kasam jari basida miyam gi punsi kan ba loen order ngak pa khot pa haiba miyam ma haibane adumakpu abunasu hojik thambi ba point da aino ja da lak chani di oja gi as per your experience hai tare oja su matam sangna koi di Indian Army gi kano da play pirambane masida kari difference koi gi laiba Manipur police amadi laiba koi gi army gi sida kari khena ba basida Manipur da laiba koi gi Manipur police IRB MR sigi da ujana laiba situation sida masi kitanga implement tawragadi khara khajik hena Manipur gi situation sida hena phagat kani habagi ojagi ba kari mo point of view kai le antang thank you आम होबुदा नोटिस डायलॉग की व्यूज दा आई साइट की खुरमजरी अदुगा एंगोंदा हंगिबा क्वेश्चन दो आई साइन खुमजनेंगी अखोगी मणिपुर पुलिस दा डेफिनेटली इलेक्टेड सरकार ना पावर पाइब कांदा चीफ मिनिस्टर ना होम सी मागी मखादा हमी
मी अमना इंडिविजुअली अमना होम मिनिस्टर होइना लैरदी पुलिस चीफ खर थुना यामना फजना चौकटलमगनी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की मतम ओइरबसु बीजेपी मतम ओइरसु overloaded with work he is not able to pay attention to police and police the welfare of the policeman not the police officer alone policeman ki welfare police inspector ki welfare da in addition to that moi ki duty is to perform tawribra perform tawda kari difficulty face tawba enhance tawnabagi karim ta khanbiramdre everything has been left and postings who there is no rule for posting aina madam ki channel aise ki bidu jiri bamgi osi esibo tombi bu thabuk phajan tawena ta posting to onbi ge adugumba rule follow tawdaba aduna first thing I haijo haibadi ching the moi ki customary law laini manipur valley imphal valley jo khoi ki law laini but akoina follow tawji indian constitution ki law and order da madung na function tawba adu police officer amana first thing most OC law book ama malaka thami moi law the familiar oi de ade moi ne mi pharmacy charge sheet tawda as per the law tawda ni aduna moi ki functioning the requirement of the good knowledge of law am required to be but more than a good knowledge moi ki internal functioning OCM leiba OC makada inspector ni hum leiba du makada constable leiba adu makada kanana patrolling chakani haibagi discipline am leiba systematic oide systematic oide basi encouraged by lack of home minister just given to one power man da one man power peak re masi manipur ki praja ju matung da election to boda haibi gadabuni separate home minister thambiu chief minister na paibi ganu maramdi akhoi da wabade akhoi na wagadoine public na why police is here to protect the general public not just protect the VIP and I ex chief secretary sahab na haibade yajaningi anuba secretariat se asigi damte special police OCM required of deba or nor a police station required of deba adu manpower do atai mafam distribute of you shortage like bada sidal same strength of the secretariat new secretariat old secretariat mix mein am do sida shift tawguni adu mamang de police headquarter am la police headquarter masagi security lijani adu jo policeman ni there is no need to open a police station or have an SDPO you are only creating more power structure aduna asigi problem kai lakani achopna am chawkhre pikpana pikre manipur soin magi class conflict lakani adugi highway du khar legadi flyover sadri chat pe yar loi judge amal akda sorok thingi judge ahum ni sorok ahum lak thingni adigi chief secretary lakda mung thingni adigi minister amam lakda thingni adudi ultimately we would require a flyover in that place where the secretariat is there aduga policeman nakanda yengbiu 69 battalion CRPF ki lady adu anytime requisition tawda lakadobni aduga mamang na labor population di mixture of Hindi speaking Biharis aduga Manipuri Muslim kharsu lai adu population yam de ba they just hand to mouth hai the living neighbor they do not create any law and order problem aduga Mantri Puki Masagi Malak Maktada Pukri Bala Malak the police station lay hangang su ultimately well looked after neighbor asidi overreaction hai gadra recruitment of you akhoi yam harau je mi thabak khara phangane na maram di thabak phangde ka chai kunthra ma thoi jo mi jum muding jobless lai re aduna handak kisi governor sahab na hasty decision lobra natraga popularity pambra ai thabak tawri hai na sida bureaucrat mayam sahab su secretary sahab aage the secretary sahab khangbiramgani not block the chapiu home ministry ka finance ministry lai south block the ministry of defense ka
external affairs lay maduri lay security simple defense service staff in nongmi ba bam khakni guard important di changma mi du check to ba changi mi du thokrabra manung dagi secrecy logdabra madu check to the important ne mapan je police station tara thambana kana de thambiyu police station praja gi seba gi thambiyu aduga police station du da kari kari duty to gadau no do haibiu adu most important praja ju khangbiu akoi ji union territory oramdagi state orabani state di law and order ji akoi gi elected representative ki makhad leibani center ki makhad nate aduga land chu akoi gi state subject ni adu law and order ji execute tawda radi we require the help of a minimum SDO or a DC to give the section 144 power pi badu execute tawbi matangda aduga police ki manpower to train tawba aduga we should be equipped kare any patrolling gari athabi asidi home ministry na state khuding the pi ba as a grant oina akoi manipur gari am khakte wi governor ki mayu mamang da mure aduga ima ke then ma da mure ani de hen ude gari me am se kai gari ke do laktri no demand to biu nambol lagi na imphal bhawa police patrolling 24 hours chalan biu nambol moirang le imphal chalan biu degi tenupal le ni siwa chalan biu similarly sekmai di sa chalan biu adu chatte akoi gidi adu police patrolling to police tu na pha badu nearest police station na pira loe adu me am du khangan biu adu second point am so haijaki ge ai police ki da khitang aina nuai tabam lay police housing aina mama tare police housing manipuri contract ai loi logre aduri pradhan jokang kari manam logi bnoida da but police housing the police constable am gi mayum sara pira ngasi phauba akoi army housing ni jawan gi ju yum sai officer gi yum sai adu installment da pira lowi ai sa mak chu noida da army housing gi yum lobne similar asiguma facility police housing the PB bra pide police housing contract low lay achau chau contract low we adi VIP amana patronage p police officer am kai gino chairman oi jibu police housing ge asi me am si ai gi individual site gi grievance ni aduga plus awareness police ki officer me am jo awareness pujaning mani police inspector ju noi gi right ni noi the revolt to have no right to demand to you right comes when you say I want my right I have the right lakani aduna first question is sida lesson jage thank you very much sangam badalak jage ozana kalamarom da khigi police department sing khigi makhoi gi mathau si documentic responsibility se laibak ki law and order ngak pa mi singi properties amadi punchi ngak pa documentic makhoi gi responsibility se sawe adumakpu habdi any only not only in police department khatanate manipur gi wenadi adum khoi department khudingi khoi political involvement hekta leiba adu hari ba yamna maroi ba khoi police department si the political involvement yarak pasina su maram oirakanda tawgadaba thabak moina initiate tawgadaba thabak singse mapung phana tawba ngamdabagi achauba mami su tarak tabasina maram oirakanda mangshilak pasina maram oirakanda khoi कहनी मखोई द थाजरंबा मखोई द कोइना उल्लम रेस्पेक्ट से हंधरक पगी अचौब कोस अमा ओइगद्रा नसु खले ओजा सिगी मतंग दी ओजा गे मोट से करी कमाइन थमीनी आबदा मणिपुर गवर्नमेंट ना पोस्टिंग पॉलिसी अमा फजने क्लियर पीबा ओसी अमा चाहि अनि अमु पोस्टिंग तो खरबदा चाहि अनि लेनी अनलेस डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम लागत्रदी सिमिलरली constable haigadra magida police station da leigeda wa staff singdu moi gisu chai asuk leini chai ani baude hongoi aduga report based tawni posting the interface of bidawa clear cut posting policy to be implemented correctly koi no kareni favoritism ai tare ko adu arabadi police फजना मागी थबकत प्राइड लौनी हराउनी अदिगे चाउ करे हनी
हराउदना पब्लिक दाई फजना सेवा तौजी हारकनी अदुगी सेकंड पॉइंट अमना चेन ऑफ कमांड डीआईजी अमना एसपी दा ऑर्डर पिबा एसपी अमना इंस्पेक्टर पिबा इंस्पेक्टर सब चेन ऑफ कमांड सी मेंटेन तौबियो चेन ऑफ कमांड है काय ग्रदी डायरेक्ट डीआईजी में डायरेक्ट ओसी दा पीबा दबा एसपी की थ्रू द पीगे दबा ओसी सिंह सी एसपी की मखानी माय एसपी डिस्ट्रिक्ट टू की अन डायरेक्ट ऑर्डर पीबी दबा मधु पुलिस तो वायलेट याम तवे इंडियन आर्मी दसु 62 दा वायलेट टर्मी अदुबु 62 दा लेसन लर्न तौगिबदगी इंडियन आर्मी सर्वाइव तौरेको सिमिलरली मणिपुर पुलिस दसु वायलेट तौबिगनु चेन ऑफ कमांड मेंटेन तौबियु डीजी पुलिस ना नेक्स्ट एडिशनल डीजी पीबा एडिशनल डीजी ना आईजी पीबा आईजी ना डीआईजी पीबा अदुगे कमांड मेंटेन तौबियु अदुगा एट द लोअर रैंक ओसी इज द जूनियर मोस्ट इन द चेन ऑफ कमांड अदुगा थबकटी ओसी ने तौगदोइनी ना ओसी की पोस्टिंग स्टेबल होहनबियु ओसी की डिसिप्लिन स्टेबल होहनबियु अदुगा ट्रेनिंग ऑफ द ओसी एंड स्टाफ regularly once in every 6 months kumba once in every 8 months circulate toraga training to biyo adu police ki moral high hoiraga they will keep the law and order in place adu simisu ko bigano akoi manipur da sidagi moirang thobiyo sidi mapjum khudi mak motorcycle nataraga scooter natara car am leire public si train mobile haigedra ट्रांसपोर्ट वादरे अदर पुलिस तो इक्वली इक्विप होबिरो पुलिस स्टेशन सिंगसी कने पेट्रोलिंग व्हीकल थंबिरो पेट्रोलिंग व्हीकल पुलिस स्टेशन खुद में लेगे दौनी पुलिस स्टेशन दु न मागी स्टाफ टू पेट्रोल तो थाग बगी ड्यूटी मागी एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन दा अदु ओरबदी लॉ एंड ऑर्डर फजन मेंटेन दो मफम खुद में तो लेते गाड़ी साई अहमद हाइजे किबदो अदवाइना पुलिस व्हीकल पीबीयू maintain to view discipline ado police station and OC is the most important in the structure aduga other armed battalion leiba sing dusu moi gi training moi discipline aduga makoi bu misuse to bigano armed battalion se adu when police ki moral high horakani they will be able to live up to the expectation of the Manipur public ko asine aine khumjariba